Emakhosini, uyazi abelaphi bendabuko, abaprofethi, ama-church goers bathatha amavidiyo bawasende, uzwe umunye athi hayi ukukhanya ayisibona kusama-assumptions la when it comes to candle. Mawungalazi awulazi ngempela ngoba niyacupheka lula abalaphi bendabuko, bafundisi, baprofeti ukuthatha ikhandlela olukhulekele rather ubuze silence ngoba yinhlolo zakho lezo. And thina siyakubona balokhu bayadlala ngayo bathi hhayi kuyakhanya. Kukhanya kanjani? Ugogo yebo uyavela ekhandleleni kodwa uvelele ebumnyameni. Yebo nali ihati, ishape yehati, le hati injani imnyama. And then obvious kunenhliziyo ezishayayo phezu kwedlozi lakho noma iy'thunywa zakho noma emathongweni. So ekuthatheni iy'thombe emakhandleleni enu, you are playing a marble game. You will die soon. Ungalinge nje uzithengise kubathakathi. Asibhekeni amakhandlela kakhulu abantu abafuna ukwazi ukuthi ingabe kuhamba njani ngobizo lwami, kuyenzakalani ngobizo lwami noma isiphiwo sakho noma yes I'm a church goer kodwa le nkonzo engiyikhonzayo ingabe inkonzo ngempela ekufanele ngibe kuyo. Ama-questions anjalo are very important because what's the use ukusonta uzuthi ngina 2 years kule sonto ngabona umehluko. Singabantu abamnyama iy'nkonzo esizingenayo kwamele ubone umehluko, i-must-ke leyo. Emakhosini uma sibheka purple candle, ikhandlela okufanele kubuze kakhulu ngobizo lwakho, it's purple and brown. I-purple strictly nge-spirituality sakho and u-brown lapho sikhuluma nge-earth, sikhuluma ngedlozi impela mawufuna ukukhuluma nawo. Yet kuna this 3 combo not 3 combo, i-combo eyamakhandlela ayi-3 which is abantu sebayilayita nasemini. Preferable time is 3 AM mawuyobuza, kodwa nayo ngisazowayenza the different colors zawo, the different 3 yama-shapes na the way aphendula ngakhona. The purple color la umuntu obuzayo, yes leli khandlela lisibonisane ukukhanya okuchamuka only one side kabomama, kanti kabobaba kuvimbekile. Asithi mhlawumbe umuntu onobizo, then you must know exactly ukuthi kublokhe ngapha kabobaba. And awulishiyi kuphela ukuthi okay kublokheke ngapha kabobaba nayi wall iblokhile ngoba kabomama ukukhanya kwakhona akukwazi ukuthi kube kukhulu lokukhanya because of now both side kabomama nabobaba needs to be aligned, whether bakukhulisile or abakukhulisanga. The bottom line kwa-spiritual world, idlozi kwamele amadlozi kwamele agezwe futhi a-alayinwe kube nokusebenzisana. So la mawubuza-ke likuphendula ngokuthi kublokhe ngapha kabobaba, uyabuya ulicime, angithi likuphele message loyo, uyabuya ulicime futhi. And wazi ukuthi mawulayita ikhandlela lokulwa, you blow the candle, but uma ukhulekela izinto olindele mhlawumbe ithi ngithi uyona le khandlela eliphephule, ulicima ngesandla, mina ngiyaye ngifake amathe ngoba ngisaba ukusha. And then kusasa ulilayite futhi lizokupha nanoma ungalilayita for a month as long mawuloku ukhuleka likupha ama-results emakhosini. Now the very same candle ngilizume out now, le wall i-day 2 manje, angithi uyabuza ukuthi le block le libonda leli livimbile kabobaba leli elani. Then kuchamuka umkhulu. Once ikhandlela lakho lagcwala amanzi, you must know ukuthi you need a cleansing. Nanoma ngabe bathi
uyinyanga yakudala noma umprofeti wakudala, uma ikhandlela lakho ligcwala amanzi kusho ukuthi kukhona inhlambululo ekufanele kuyenze. Kwamele uyibuze ekhandleleni liza kuvezela. Lana kubonisa ukuthi kunomkhulu odinga ukugezwa. Yingakho umkhulu ayenzani aflowa phakathi kwamanzi ukuthi ngifuna ukugezwa. Yingakho yazi nanoma ngabe kunobuthakathi obunjani, kukhona leli dlozi leli elizokukhanyisela uma uligeza emakhosini. Singene-ke ku-brown candle la uyobe ukhuluma nabakini straight. Sikhandwe we are made out of soil ne, and also earth. So brown candle lipresenta thina nabadala, i-communication between you nabadala, ikhandlela eli-brown, very powerful. So now umuntu bekakukhulekela leli khandlela, low flame obvious i-red flag. And now uyazibuza ukuthi kungabe kenzeni. Ngakhuluma ukuthi ikhandlela lakho uma lingabi nama-pillars kuyinkinga. Yes, lama-pillar lawo asipha la i-wax icala khona, asipha ithemba lokuthi no, uma ngempela ufuna ukuyilandelela le ndaba ye-low flame or ufuna ukuthi baphakame abantu abadala, bayapromise ukuthi bazophakama. Yize amacala. Kungani kwamacala? Nayi indoda emnyama la phambili. Nawu sikhuluma ngomthakathi ucobo lwakhe. Nithi abafazi kuphela abathakathayo, hhayi indoda emnyama kusho ukuthi-ke singaze sim-associate nabo-short man. Uyena obusayo kumsamo wakho more than anything. Now uzibuze, once any information evela kule position okhuleka kuyo, you must check ukuthi iside laka left. Ake nijwayele impumalanga manikhuleka ngekhandlela. U-left wakho you must know kabomama, u-right wakho kabobaba. Then masibheka leli khandlela imuva naphambili, ingakho abalazi iciniso, iy'ngelosi mawukhuleka uma phansi komkhuleko wakho kunenhlambululo ethize noma bayeza bazokucinisa amandla, they usually come from the back. So back ne-front yekhandlela you must know ukuthi inkulumo yani yomdala ucobo lwakhe, amathongo. Kusho ukuthi sikhuluma ngabo higher power la. So now kungani basibonisa? Kusho ukuthi basibonisa ukuthi la sikhuluma ngendoda evale yonke into ephuma from ngaphandle, akusiyona eyasemndenini kodwa iphuma ngaphandle. Ngaloko iyona edisturba the whole thing. Ngicele futhi bantu abadala, ikhandlela elimhlophe uma ungaka-understand ikhandlela, yenza sure ukuthi you stick to white candle. Liphendula yonke into ikhandlela elimhlophe. Kodwa njengoba niloku nithatha amavidiyo niyenza wonke lo mhlolo, kodwa angigcini la, sengizohlala kakhulu phezu kwekhandlela ngifundise ngekhandlela ngempela. Nanoma ngeke uze uyithole into emnandi-ke ngesikolo sikamoya ukuthi mawungene esikolweni sikamoya, whatever esiyibonayo ekhandleleni usheshe uthole inhlambululo noma i-solution. Kusho ukuthi wenza sibuza ikhandlela sunezi lithi ayi kudingeka into enje, siyakhona ukuthi siyincede. But when it comes to only candle, ikhandlela laphi liyinhlolo nje kuphela. Yingakho ngisho ngithi khandlela li-powerful. Yini eyenza ukuthi ikhandlela ibe powerful? I-color of the candle and also umlilo. Umlilo uyafana namanzi nentaba. I-quick ukuthatha i-energy kamoya.
emakhosini isikhathi siphelile, kodwa kancane kancane ngizoloku ngivela.